Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga ro din drugyan, ti pakasalitaan ni Bingbing nga napoluan, siyak bammet. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, kunak kuma manong nemi, nga mi telebigat anang ko, iti dir manong nemi, nga kaimbasa nga surat, apakasalitaan ni baby. Wen manong nemi, nagpintas, iti pa nagdingdingig ko. Kang kanayon nagdingdingig ka nagbibuya kang ka, iti dir manong nemi, iti kail malaeng, pasarebet tilagip tinapalabas, kanda dumapay nga programa di Tanemer Studio. Ngayon ito tina isang sangayan nga nangig ka nabuyang istorya. Iti pagkasalitaan ni baby, iti Hawaii, ngagdamaitan nga dan sa Hawaii, ngay may idi nagbakasyon dito'y Pilipinas. Nga nagsinarakan da ni Ray. Kunak nga rod iti dengdenggak manong nami kat siyak mamet. Siyak mamet iti agistorya, ti kayit ko nga sawen. Takayit kumet manong nami nga istoryain keng ka, dito pakasalitaan ti biyag ko kinayat, ajak tupulos malipatan iti oray kanuman. Diyak man mo manong nami, tikat panagpadpada kami kini baby iti tawen. Di istorya ni baby iti bigat manong nami kat kasla nagsubli iti kinas 17 na. When ti istorya na kanagdi saan nga nakangeg ti istorya ni baby iti bigat, kahit kulagay palagip, iti agtawan ti 17, estudyante, nagtalek iti lalaki nga lay Alex. Idi ket dinakayat nga ited ti amin-amin na kapag tagbasbasa pay lang. Ngem sigun ken kuana manong nemi kas dangig ko ket agigimdalaeng kano agkibkibid ta kano laeng ken ni Alex agterterne ken ni Suna. Ikayat nasa wen manong nemi nga talaga nga maguston na launay. Lang runa no kastang aginarakop ken aginagek. Agengga nga naipaay na ti bagina manong nemi ket nagsikog kapag sumot ka nagpukaw ni Alex. Sudga po naman ng nemi nga naganak abalasan. Iti nakapaggraduaren, kaya nagtrabaho dimteng itibiyag na ni Arnel. Ngayon kalpasan lang ti limang bulan, sibod nag-asawa da, kaya nagsikugan na ni baby, na atake Suna, kat nabalo. Dinakayat idin, iti agayat, ngayon dimteng ni Bernard itibiyag na may sanga Hawaiano. Nagayat manen, kat deda tiga po na no apay nakapan sa jay Hawaii, kat naganak damat iti dua. Bale, upat ti anak ni baby. Aging nga dimteng iti panag senior citizen nan. Aging nga nagretiron iti trabaho na. Nagsakit met nila kay na iti sangap talong atawan sa pimusay. Aging nga namamo na ni Ray. Ni Ray manong nemi di mat nalawag sa jay no asin no isuna no parupay no at daanan ti asawa, wano anak. Hagang ka, nga saan na akayat nga maited ti amin-amin na, tapara kang kuwana, kat kasla virgin pay laeng. Ta nagsubli nga rod, iti kina 17 na, nagbaliktad ti tawen na. Iti mangmangi ko manong nemi kat siyak mamit ko na. Kat malagip kumat tinapalapas. Manong nemi. Nabaluak na. Kat nabayag mo tin nga tawen, ti pa nakabalok. Nabayagan ti pa nagbaling ko, ngagmay-may sa. Aging ka, nga namaamok, nga dimteng ti lalaki, nga namagsublimet iti dati karik na. So nga kaslay di kalman laeng manong nemi, nga mamamok met.
ti may nga lalaki nga ni Marlon. Tsaka mo manong name no anyat at daking kuwana. Tas saan nga nagagagara nga day natendarak nga meeting kada damat isuna. Damo ka makita no man pwede kita dumak at makitkita kon. Nang nangigkon manong name ti Marlon, ngamit lang nga makita kisuna. Tsaka mo, tayo di paringanak, jak man amo no aping ang paringanak. Agar-agar nga tiriknak. Kasla tayo nagsubli ti kina teenager tiriknak manong name. Jak man amo no apay. No anya ti adday ti dayto nga lalaki na. Tilangin panangkita na kanya kung kat agaragan ganin tiriknak. Kas laklak subli ti kinaarim ko idubingak paylain. Kinabudno na manong name kit 18 titawan ko idi tagikwenak tinagbaling nga asawa. Naaramak ka no kung nadigitagad na kanyak tagbasbasak pala idi. Imbag tasanak ka na sikukan. Agang ka nagratwarak kad idagtrap-trabaho akon inasawa nakmeten. Iso lang tinagbaling nga lalaki ti biyak ko. Tim mo ng asawa. Ngamita manong name tanam amok ni Marlon. Iti nga meeting gagangay nga adada kitay aga-alamano nga makiam-am mo kaya di masudig kanyak iti alamanuan nak manong name apo. Nagbaran. Dagi ti dakulap na manong. Ay, Diyos ko, ano dito yung marikrik na kunak. Kaslak lang nagsubli ti kinagtutubo. At dabara manong name nga nagkarayam kadagiti urat ko nga nangapro-apros ti barukong ko. Nga nabayagan nga awan ti nangapros ti barukong ko. Kasla sana ka mamati. Adik-adik astoy ngarik na. Wen, adik-adik astoy ngarik na. Diba kung nada manong name no maagmenopause ka, ng tawin ka niti 50, 60, kasjay, kat awanin arem mo. Talaga matakas taki di. Kasaki di. Manong tawon ko, di naudi, nga nagkanaig kami kinlakay ko. Apag 60 sa idi, di ko awanin. For how many years? Aging nga natay nilakay ko. Sa ita, agraraip lang ti baro ko. Agraraip lang ti dakulap mi kini Marlon, manong naming ni agbabasahan. Sana ka mga bain nga mga bagamanong nga magpeso. Siyakti mo na imipret na talaga nga matitirik na. Imisam kiti. Diyan ka muna kasano nga namuan na manong name iti cellphone number ko. Tayo di matlaing aldaw iti karabyan na nagring ti cellphone ko. Kat sinong bata ka? Hello? Hello? Musta? Saan ito eh? Ni Marlon. Marlon, napay. Kaso nga naman ti cellphone number ko. Saan nga naskan pa eh? May bagakyan ka no? Saan nga naman? Amon siya kami natatarigagayak. Arami nagtami na pumuspusin. Sabi nga, api tarigagayan ako mga matawagan. Tsaka mawatan tirignak. Ito malam. Panagamamuta. Panagraib da kita kulap ta. Tinasasangay na marignak. Kahit mo sawan? Adamat na isang sangayan nga rignam? Apimat ko nam. Gusto teatap ko, di ba? Adamat na isang sangayan nga rignam. Nagpatpada ta. Saan nga rumbing dito eh? Api ko mga saan. Ka? Muna taon ko, di ko na. Ngayon lang kam ti ubing. Si Kaman. Ori si ka. Pasensya ka na, no? Nakadisturbo. Okay lang. Dito ko nga Facebook account mo. Dadyan ang nangalak ka rito number mo, dinamat mo yung Facebook account mo. Mawalin? Sakto lang tanga rin na friend request ka. Sige. Amon yung account ko.
alis to nga sa pulin, di ba? Wen, sige. Mabilayang takwa. Agpan-request sa ka. Sige nga rin. Uray ka. Sinapol ko manong nemi kat saan nga anaragatan ng sapol nagpren-request sa kinaksap ng sigod manong nemi hindi ko anay ag-video call mate gasla nate istorya manong nemi ni baby na bigat hi apa nga video call adagos tapos makita ka manin ano ba Kaya nakaida ako na. Nataruatam na kaida ka. Apa nga salut-sutam ko nga. Kinakman. Saan ka ka nga mailiw? Iti ana. Di mas pasamak idi. Nag-love making kayo kini asawam. Kinilakay mo. Di mo kailiw. Awan kanyang dagitan. Amamang pay, for how many years? Tsak pagit patsyan na nga. Mayat pa nga sumrek na sumrek ko nga. Apik hindi nga saan? Ana? Apik hindi nga saan? Dadat sugat nga di pulos agnunit. Dala sasawam, Marlon. Sika, nararamidem. Nakidakon. Anat lang ang nakaida. Kahit mo makita. Ha? Brief lang timabati na ko ha. Oh. Makita? Ala. Uy. Macho act, di ba? Sige. Makaturog akon. Akita tantong bigat. Nutoy. Sige. Pero kung magkita ta. Di mo ka di kayat? Tsak kayat. Apay nga di mo kayat. Anong tulakit ko na hindi kita taon? Numaman di kita anak ko. Ngayon tipod-pod no? Do you love me? Ay, kahit ka manin? Saan huli ba kin? I love you, Marlon. I love you too, Bingbing. Sila sana ka mamati. Nagbali ng asawak na dilakay ko. Inkarik ti pagkik nga isisuntulay. Kaniuro dinatayan. Awantot sa bali ng laki ti biyak ko na. Nga mapay. Ano na ito kitang marikrik na? Api nga tinteng kay ti biyak ko, Marlon. Hindi kastoy nga panawin. May ganun? Meron. Ano't istorya kasta? At na pwede kita agasawa nga 75 kan 80? Hanya? 75 yung babae? 80 yung lalaki? One. May ganun? Meron. Amo mo. Asin no? Basta. Maestra yung babae. Principal yung lalaki. Idi. Nagadayot ka, Jot. Anak? Sudig lang. Nagkarelasyon dati na limit. Api na limit. Si asawa, di principal. Anya? Si asawa, di principal. Ngam kabuta. Saan damat nga mapagkasal? Kabilitan nga na kay asawa, iti sa bali di maestra. Apagapaman nga nalipatan na ni principal. Yung may dagtawandan, iti 75 kin 80, nagpadpada na nga nabalo. Anak? Di ko nagsarak na.
For how many years? Kumusta kan? Kastoy, o na? Nagpadpadat ang abalo. Kapag nagpadpadat ang abalo, mabaling ka di, nasilpuan ta, dahil dinekuped ng relasyon ta. Kunada, mabalin. Kapag na nagsubli, ti dati nga rikna, ti tunggal maysa. Nagpinatag da. Naging ka nag-asawa da, ito tawag nga 75 kan 80. Nagtakas siya apikid din awan. Ita, sikakin siya. Diyan kayatin, Marlon. Diyan kayatin ka talaga. Ang kapilitin mo sa mo nga kaya. Ngayon ka po tayo nawis na manong name katyak man mabalin nga saan nga patgan nakipagkita akin kuhan. Iti sa bali akong tao ay manong name nga panagraip tinakulap mi permi. Langro na langaroden iti awidan na kat inarakop na napaarakop pa. Langro na langaroden manong name iti agkan na di kiti lips ko. Balsak met manong. Aging nga nagsinan di kiti bibig mi kat alawan mi ti angas mi. Bingbing, Marlon. Ano dito yung marikrik na? Ano marikrik na? Slak lang nagsubli, iti kinaubing ko. Kasla balbali wa nagpitik ti puso. Kasla Ahmed. Kasto ka ti talaga ni Ayat. Uray no. Addan iti edad. Awang pulos ti panagbaliw ti pitik ti puso. Awan basta mariknam ni Ayat naataingan ka man nuno sampay. Ti Ayat iti nataingan kan Ayat iti agtutubo ket parehas. Ngem saanin nga parehas ti pisikal a bagi. Laglagi pem. Agrakaya ti bagi di kinagtaingan. No pesang agrakaya ti rikna. Depende ni sino. Ipalubos mo ka di. Ngagrakaya ti bagim. Nga saan nga sumurot ti riknam. Manong name iti dedi nga aldaw. Gabot takas lang nagsubli ti kinagtutubok. Saan ko nga pinanutot manong name iti agdamang edad ko no dikat pinanunot ko nga may sakpay lang agtutubo. Simrek kami iti hotel. Kat kaslag tutubo manong name iti riknami iti panagin narakop kan panagin nagig. Wen manong name kaslakam na nagsubli iti manon nga dekada nga edad ti tungkal maysa. Tagunakon manong name nakabarbara dagiti agek na nakabarbara dagiti agek kana prus na nga naidayas iti bagi. Nang runa lang aruden manong name di madanon dagiti bibig na kadagiti duaman sanas iti barukong. Marlon. Bingbing. Kaslak la teenager. Kaslak la dagta 2018. Idi tagikwain na ti asawak. Kastat marikrik na. Oras siya. Ken kastamet. Idi pagkitaaken ka. Naganus pa lain. Napintas pa lain ti porma. Dagiti mansanas mo. Naghimas kagaten. Oh, Marlon. Marlon. Bingbing. Marlon. Kasla nagsubli ti asok kinaring ko. Nagmayat, Marlon. Marlon. Manong nemi nagdanggay tibagik ken tiriknak. Wen, tiriknak nga agtutubo ken tibagik
physically nagtutubo. Nangro na lang arudan manunemi iti babana pa iti bibig na kinadan iti nagbaitan iti legs ko kit manunemi naglaing ni Marlon. Tago na kun manunemi nga nagsubliak iti kinagtutubok siyempre narugsuak. Siyempre manunemi nabuslon nakadadun aglayusen manunemi ngem ni Marlon saan pulos nga nagalumiim nga nangigup-igup sinapsepan na isurot ko met di bagkikan di patong ko nakasta nga sapsepan na Marlon ngem iti panunot ko manong nemi sumrek pay nga ta apigiding nga saan kuna na siguro anong nemi ket pinadas ng inserrek ti dila na sumrek manong apikid din nga saan nga sumrek ket adda rimuar din siyempre agnanga at adamat rimuar di ket kayit nasawen no adda rimuar adamat sumrek adda pay laabot na saan nga nagluni basta unay manong nemi iti panang kuti-kuti na karigili bibig or parang kuti-kuti na iti dila na iti uneg ket daytoy panong nemi nga talagang naaros tirik na ket urek lati mayok tayo Marlon Marlon kaslaglag tawen 18 iti talo nga oras nga kaadami iti sa kwarto ti maysa nga hotel manong nemi. Awampulos ti sinayang mi nga kanito. Tuloy-tuloy. Kas nakarkaro kang pangin teenager manong. Hami pulos marik na ti bannog. Hamong pulos maruk na nga. Maibusan kami. Nagpadpada kami manong nemi nga nagsubli kas agtutubo. Maulit-ulit manong nemi ti panang biat na, ti panan na, maulit-ulit ti panang kabalyo na, ti panang paspas na, aging gagadan kam to nga tumuknot sa dilangit, aging kinayat kat kami tinakairot. Marlon, bing. Nagmayat manong nemi. Oray lagsagsak ako isitirik nami. Pinadas ko met mabaw, akas met teramidan nakit aramidak met. Naggidan kami panganangan manong nemi. Nakanado nga posisyon tinaramid mi. Nagmayat manong. Inimalpasan da ita nga oras, siyempre. Amin, amairuki at dapat patinggan na. Tsaka mo, nuaping nagsangitan. Hey, itapat ti panagsangit mo? Tarong martan? Ang mga nubaybayan na. Dialog ti teenager yata. Ang mga nugsikuko kat binaktungpal. Ang magkatawa ka. Tagsikog ka ba'y loko? Kung gaya man niya. May ti ba nag-reclam? Panunot mo ka talaga nga teenager ka? Kung nga ron. Ang imo talaga nagsikog ka. Milagro. Sa pagaya, milagro kinapo Diyos. No kayat na. Abi hindi nga saan. Kayat. Abi di mo kayat. Di nakababain. 71 years old, nagsikog ko na. Kaya naglaingan na dyan nagsikog. Awan di posible kinapod Diyos na kahit mga kidawin ng kwa na. Hanin, nagapapuko ako, nadapay na puhok tituod. Kadi, yung noapay nga nariing mo tirik na. Naglaing ka, Marlon. Nakalalaing ka. Darden, intun ka naman ang masulutan. Sika, tumawag ka lang kanya. Sikat ito tumawag kapag siya kuma ti babae agawis.
Basta tumawag ka lang no ka. Ha? Nawailiw ka. Mabuti nga. So nga, mabaling ka din nga. Itamit lang ka. Aksinatan. Ha? Ano ko na? Oret na nagpapastamat din. Mabalintan nagsina. Diya kaya't nga, mamuhan to na kitan anak ko kat laksidan na to. So nga, itatangin rugi, itatamad lang ng ibos. Mabaling ka din. Manong name numumpay na sakit ngam inaramid ko. Nagsukatak, ti cellphone number, in-block ko isuna. Iti Facebook, man. Manong name ka pati siguro, dahil akong matawagan, imayamis mo ito balay. Api kasi tinaramid mo. Api kasi tinaramid mo. Api imbay pa Zoom. Marlon, napimbintasyan di kasyay. Ngam tagtultuloy. Kit, nagtakil to. Ng problema, numapasamak ti amin. So, napimpinaslayangan. No kasyay, tinapasamak. Masaludsud ko ang ka. Do you really love me? Ipatpatek ka. Hangabaling ang siya kung di masaktan. Basta lagi di. Namumuntikit ko sa wan. Sige. Siyak ti lalaki nga sang ko ipilit no talaga nga dinakun kaya ti babae. Yung sana kang balbali ti cellphone number kaya di Facebook account ko. Nung makalagip kanto, tawagan na lang. Ngayon tuloy ko manong nemi nga saanin nga tinatawagan. Saan baten nga nagsubsubli dito balay manong? What? No pay. Aging kakaragitoy manong nemi. Marikrik pay laing ti sakit kaputi naramid ko. Nasiyatmat ko na. Tapno di kasta. Kat saan nga agtuloy pa eh. Gapat kinapudno naman. Siyak lahat ti balo. Ni Marlon, ket siya asawa. Sangga di nagpimpinas layangan nga siyak. Idag sakripisyo. Ano mapinasakit tinamin ko. Isong itay magbigat manong nami nga nangik ko kanabuyak ti istorya ni baby. Halos sagpatpada kami. Tilang nagdiferensya kami manong. Saan nang inted? Ngem siyak tinted ko. Ngem saan man nagbabaho ti panangited ko keng kuha na ti amin ko. Gabot na nagragsaka kami. Tano malagip ko, agim imagine at umanahin amang liwliwakan niya. Dito nga ron, ti pagkasalita ngat emburay, kanagyaman naklaunay, tayo parang ipasam nga dagos, ken panang patgam ti request ko. Nga na ito'y, iti maibasa ita. Nga ti title na ket Siak Mammet. Siak Mammet iti aglagip ti napalabas. Siak Mammet iti bang istorya at pakasalita. Siak Mammet iti bang ibaga. Nga kasyay ti napasamang ka. Agyamanak manong nemi ti anus mo nga nangibasa. Ket thank you ti panang patgam ti kidaw ko. Ket nagyamanak met kada kiti naruway nga buya. Nga nagdengeg kada ito yung istorya. Ket no kunada nga na isang sangayan napakasaritaan tayo bigat. Siguro ket may consider met. Nga na isang sangayan tayo ito. Gapo ka no panakariknak tin isang sangayan garik na. Ito nga ro agyaman nga pagayam mo. Bing-bing.
met kang kabingbing, alawan, at ako masabali nga nakaschedule ita nga ibasa. Ngam kapot na nag-request ka, kaya pagpakaasim, ita nga may basa, tapno presko pa ilaang ti panunot na kita agbuya, no nagdangig da, itay bigat, ti pagkasalitaan ni baby. Thank you. Alawan.